The voice which is sister say nyame ma kwan man kunimdie ba ya. Nka de ye hunu ye behu. Debbie. Adom na. And this if one man and say yentimi nye o show no. Nsem hunu no amudi na. Unimpa, Asian rich no. Mu pompi stable musa. Unim. Yo. Enyum bi wase munye ko. No nyame bekun amamu wono no bekun amawo obedi amawo no nyame bekun amamu me request nyum we de ma eyi ya papa doctor na Samira papa ba ho fedua hwe ene na me hwe ade no wo life na mani je kwa me hu ya na me say anti na me ma me ni we me se obebuli me pa na area wasan da wo ho ayo hu dua bro ni asare abaye me yi ebi nsida se me ameka sai pa na nya bia tumi bi ni ayi bia me pa bra nka me bona sum ansa na no se wo abrochiri anase wo Ghana ha na wo program bi etese engagement wedding anase funeral na upe obi a obeba betwa video no ede ama anase oba betwa pictures na me kire quality videos anase quality pictures a enfo wani enchirem e wo ba bia se cam hacks na ma no e na eda screen ne so no na djuma ho etwa yi papa Ghana ha ba bia wo bia o frɛ na obeba abetwa wo program no ede ama me obi oni me ameka se obi oni me beje de senya enumdwa na me dwa because we met not a national television me gu mani ma se me kan sam ya fan kyerɛ me na wonwie mesere nkyerɛ me no way anti sa hopeless adoye ne de wo yiri we ye onenam hɔ a ne na ya yesa soso wa so no wo bu no kyerɛ Samira obi cassette ya wo yira otimi kukuru nipa koro de ne kokɔ to di nachi eya wo se asenka wanka wasa de wo hyi monto wanimu ne nso obesa metega na wo bedu obi yiri papa bi se yatem na wo wie be hu no badwa ma wa besere so no kwado obi na no busa asa te sai me na me ka se akameka chense on firi me sonko kama yiye na gu nanim ase wo in front of nipa nanim amene say yes and I papa Canadian so yes asam any dance ya ehwe asam ni bi ni etwa de aye dance fit A+ sam so ye de kire sa ya papa amowa na chidifo no baba be banta ha be kasa ai se wase won kasa na position a wo penti sa no nti no wa mekasa de na wo boa no nyina no agukọ na se ayifo mistake kwato aba na ma ne wi a ho no baba be respondu bi a won so agine hu di se asam a ono a no yenko a wane no ahwi bom na na wada na yama na wote na to no de wo kana nya no kora enim guase emfata kan ni ba o mra bonte na meyi na no sa de wo ka no emi ehunu sa nya no kore se fiti na kwapem chena de be chena se wo ma de a that means sa asam na ye ka no eye no kore mesi wo bia be hu bra edru ba bia kukukuku ne katakata ye mfa nya ade o mani fi ya me hu ye nsuo se mfa nipa ade se nsuo nyunu won ento anana gbagagagaga wakaka na nim kire nyam so mpa so ho ahoden wani ne ye de kanade o na kanade o na kanade o enase wa hu na nyame pe wagu wani mase a wo ye din hwa wo ne ma bebre hu enti na duru ba bia me se nyankopon duru ba bia o ya ba se bone enya sa o on pentem mu aten nema wo ye bebre ama binim ya san no na etimi kasa 1PP party ni en wo je front of nyina akona de en de wo aye nim wo no nka wo nsamfu e be fa wa feature enko ne pa kura ti ayi wa obeka aye nko wo nwie no abe respondo abepim sa abre ya won kasa aye ne kira sa asam na aye ka no eye no kura na sa na ye nimu anka na nya kura sa ye ma no kura ben campaign da ben watimi ya hu so wa begina ho se kukurudu sani panye so wa begina showboy ya ne ana ho ntemo mesi ade we ye si ye nyame na kwan ye nchewanche wo ne ye ntiase nyame wo kwan ya wo fa so emma kwan ma BBC na ye hia bibi afiri mu na se ye bra ya ho ase hyem wie a ne ye tena na ya se a na afa wa boye nkunumdi abotiri
Sen social ni wa dance die ni ko. Me dada bia me ka se nipa na etwa ye papa ho ahia no. Nyame ma kwan ma saa de we si ye. Se de be ya ye be hunu. Onu nyame anu nyam ne ye hunu nipa nkasa no wonne omo ne ya papa ne nam. Da voice usu sister se nyame ma kwan ma nkunim de ba ya. Nka de ye hunu ye be hu. Debi. Na nka omo be gu papa na anim asem ma. Wa anka wodi na ayi wie kora ga na hokora anya na konno se wo beta na hompo. Enu krepa. Ena nyame se wo makoa ma bo wodi na mafre wo. Enti me man so we abro wo so na me manim guase so ma wo so da. Ena nyame ma kwan e ma de nipa betimi aye wodi bibia hye ne nsam na emom nshira nka nyame wa afa ya papa doctor akoma anka no ho. Aye se job ne bro nsam de ni bi pepepe. Ena se wa hunu. Yeah. Niama omu yesie ya yet national TV hu aye hwe na obi betena national television say ai ya papa doctor wanya ba wulaya nso wansa kurasi ni ba bia brofuka ye cheap ayima nintin wa betena ho a sha ne chase de wo twa mfofo sakwaye e beka se wo ba wulaya kurasi ni bi te say yibi a me pesa meka mo amu ni pa na beba kan yo se wanya ba wulaya ne birthday ade ode we share no say papa wanya ba wulaya na mo amu ne sami jamfina na no da no kokoso se bibi a me pesa me body no mo na mo flame sa ade no to no so enim guase amode gu no ni nyina no ene wansa ni nyina dead mo hwa nim guase amoba so mo je na obi kwan nya no obekasa munya ne yi amumanya audacity aba betena ho ba be ka kire ne say ne taxi a wotu ayesai won kana no ntum Yeah. Enkwaju ano sinika bidwe NDC for munhwa ye tufu ye ntu sebere na tumi we enka mo nsam o saya na ntwe bodua anka ne to no okomfo wo ekuta wo awuhim no na betimi kora fra to awo ntimi fa onsa emfa biem na mo se ye MPP for na ye arrogant na wo kan ya no mo mebo minister ba akodi a sa asem wo ya akwa na betana ho kan ye na MPP ni bi kan bie wo mo mra emetwere wase ho emu nipa kora di me yehu ame de edru ba bia na mpese o makwa mu nyi o motorotoro o mutimi ya na ye manyina ye fefefa edru next 3 years and some months aka na ye gina bia wa hene menu ya da voice ntu o nkwaso no o mo de o nya hantan ni dwe no saa no o ntoto ayampias na nsa na ede o mo kwa ho no saa nsa na abeso o mo kukuru o mo ede o ma ba besifam me da asem obi bra mo wa Ibrahim wano de sade o mo ka sa bibia ne wa wiase mu nothing is free no Ibrahim ade we ba ye kan ye wade ni fade ma wa no ade benkuma gene double ne trepo ya kan ye hunu kan ye wona asie se wo sika wona wo nkrofo yare a wo sa o mo yare ne ade ayese anu nti Ghana for ntwa enhwa won ntwa bama unu ya mahama enti na de American sasa no o mudim sare ono na do ye nti etimi bokwa ma ne nua de ne nka ono amom na nka me stand mbe ye president no si wa hu wo ye ya sa de we nyina sa de wo ma ne ketwa no de kwaje kase o sa de ne na aye ade nti na mutu opposition for 8 years no wantimi ankota black voter no sa sika na wo na wo sie se wunya ye no wantimi afa akwa ankoye wo bra ne tifie am so tifie wo so pese sa de wo kan na ntwie no wanya sa sika ne bi afa antoka ma wo bra ne da na anu ada we ba ye no no de me ameka edru ba bia mama ye nkan yensem nyina wa abonte no na ye ho kora be ye hia me ye ho ayeku mama ye mene nsam ne bi na se nyame ye adom na tumi ne ba be hye ni pansa ena yi ekwoso nyina no na ye se papa wuntumi na ye se ya season na gine ne ye me nyina no still galamse ne ne ye ma ekwoso enso ane de nipa hu ye Yo. Da bia me pa ya ba ko ya papa doctor na different ne fie ba na didie ene nonnom ne nna ne sori emu nyame anu wonnem no dada wa bra na ye mojato ada ne na yem no sa nyame no nkwaso no wonkai no no hu no mobo na me de masema me kan se doctor yi ediegu adwen papa wo wofa ne man ho ene nwisi ne nyanka ho no so obi sori ti asa wo manya metiri mu po a wo wofa ne ho no bebe mu a me se sa ne pa ne bewu ansa na doctor nkunim die aba se so wo de ye de ye ne hu no bi a ekọ na ye mpese ebebo di ne bi ntine si wa hu ne ye nyanya me asofofo bi nso a wo mo nso so wo mo nwene wo mo yefunu no wo mo nwene nwisi ne nyanka ho enti amaga ne amaga behia na emom ye behunu amaga hoho
Said akwayi kasa me refi ni the Bible mu wakasa ma wabɔ mpa ye ma eja firi soro ebe hye ba abosom Elijah. mo Elijah wabɔ mpa ye atimi ye ma eja firi soro be hye ba abosom no mi yiwagidie sai wɔn a wɔn de do wɔn pɛ efiri emenya me pa wɔn tie nyame asɛm na wɔn sɔle anopa ne awie di ma ye papa no saa nyame ne be kasa MPP aban ho akasa ye papa doctor ho na wotwa n'ani abɛhwɛ ne man na wɔn kuta blind envelope wɔn se wɔn mma nyame aka ne bɛbɛ mu no ye behunu de obetimi ne nyame tumi edi asie awie ye ne ye behunu doctor meda se papa Yo, for before or therefore comes in, no, what many people were not around when I played the audio tape. Say NDC government spokesperson, John Mamani appointed Baku. I was a Greater Accra regional organizer of NDC, Waka assemblies and our radio show. And that is, we are also speaking about that. He gave a certain response to Ghanaians. So briefly, this is what happened today. Some cars find it difficult to move, and it creates huge traffic. Obi, we have tried calling the NP Abu Ramadan's office, but we've not been successful. Obi, we are dying on the highways to Lakeside Road. Please help us. Hashtag fix Buche roads. Hey, na Abu Ramadan, only acquire Adamu. Yeah, Adamu Ramadan. No, yeah, MP no. Or can't MP no. Na MP, we should oh yeah, Jumadi. Then on you. Now Muka Rose as I mean do their own thing. Almost some contribution. No monetary taxes. They should go and they can amend it. Oh, please. Do you know I am telling you seriously, when you live in a community that there is a problem, the community can come together, fix something for government coming. We should stop complaining. We are not helping ourselves. Talking about here. Now the and the business me name the other now party. The road was constructed. It has have defects. Currently, if there's no budget, you can't force it to be there. Yes. The community should come together. They should come together and do something to put it in a motorable way. Once the government plans to come in, people should stop complaining in this country. Obi. Complain masters. I'm on for a 2 hour more quiet. Our focus is on roles of economic importance. But the Lakeside area is a big deal. That area is revenue from that place. All right. Therefore, Brian, 5 minutes. Fact, the voice me chow. Yeah. Our chief when I John, I mean, mobile or so. The voice and we near a New York cramity, so me and you cry radio, a TV, so a video, me. Yeah. And I was very sad, say, Bema or Bawo for 9 months. I work yatitil when you never do Sabria winning Yan Sansano. Now, me question is say community need to know more dear. And then what's the essence of say to Obama president? Say no more about now yet to an fasobia nisu because say quine now catches a Sony essence. Oh yeah, quine ben as essence, no the Sony essence. Quine no ya will be a very important, near will be any important because say oh quine near what can say yes and they be a highway you know. You be free if you near be far highway no so. Nasi antiman free if you number highway in the essence no way. Oh, you're paying for a bill or Sabu Tafrache, Yana as a crazy in Genoma Junim. Send a quick Casa or Casa Jim for. Emma, present and no I shock send or Casasan. Say or more tax, yes, thing. Really? And has it got into that? Say, they say you bisa more mutual tax and sana yaye dumamam as a citizen of a country, as a country, you bisa more mutual tax and sana yaye more duma. Then Sasana ye corner dia or no contribution Ghana anything or yedic abansi ketuanica. On in Yansa
sen nyansa ye dodo sen a say ye de aba Ghana sika tuanka on Ghana for we nyina ka ho bi na ye mokoto aba na ye ka chem say John dada na mokoto aba no and this for once sai omo wa no omo de kasa omo wo na ada no omo ti say wo omo teche ma no ede but say obinche na anasa oben NDC ni a na uhu the rare character of an NDC man senior ye beto aba omo ye kom di Ghana for say mi bisa dokono ya teso ana ohun na say ye kwan asay na say citizen no ye raise concern about yan kasa dia ye say wo ye mayin enya osika na ode koyo yan kasa esika na for bi be ye kwan na me mfa so a you could have even say it in the nice way say oh I maka ya tina ye put in into consideration na yesremo semu wo mo abi so mbetima aboa na ya ye na nka aban abeye nka efe ya ye nsua ndisi for no nsua kasapa kasa ye ho te na babia mote na Ghana for na yedem kotena aho enya mo pe na mo so mo kotena aho Ghana for na yedem kotena aho ndi se mo kasa a kire Ghana for a mo mabuo emra mo kasam because say e koto aba mo nkwa mo ntimi nto aba ma mo ba Ghana for no kwan na ase na ye kan wudi atem no edu abato a mo fa so ebe ye campaign kire ba se say de mo hu say ye nim nyansa ntino ye raise concern kra nyansa nim because ya to ama mo nkwa na mo nyansa say mo daka pam ntino mo nam kwan so amungu utim ka je say o tika ma wuska na o ko studio no fa fom on esre Ghana for mo to aba mo hwe party a mo to aba mom na NDC ombe deceive mu se na omo deceive mu aze ye kan kasa ye ya kire mu ze ya mo di tumi na omo de da VAT mdunu omo mumu MPP ba so for 8 years yen hwe se obi ba abonte be kasa ma na no tra Ghana for kra nzo yes MPP for mu ade arrogant enzo mo hwe omo ya so abofo mo hwe asema omo ka kire yen edi we yen nyina ya na yepe ena ya to aba ma omo na omo ye se na omo pe it is next time 2028 say ye koto aba yen tie policy yen hwe nipa ye to aba ma no nye obi a obetwitwa ye mpoa obi omo a omo be respect ye omo be bu ye as a Ghana for ana afezu ma membra honorable king ni nsem kan no so ni so se na me kan tem bia no king ye obi a oye greedy odina ono nkwa ne yafunu ade a eba no ho a eba ono nkwa ne botom no ono na odwen ho me hu se onye NPP ni bi because oye NPP ni a enka ye party no ebeda na kuma so the voice mami 1 minute why maybe a second Yo, all right, Eja Bremoy 5 minutes.